Oke, kombi cewek sudah di tangan ya. Sekarang berarti kita tinggal. Aduh, ribet nih guys. Gue masih bingung guys cara nyopotnya gimana ya. Oh, trainer tip. Sumpah cara nyopotnya gimana ya? Lagging lagi. Repel. Oh, udah dicopot nih guys. Waduh, waduh, waduh. Sini mas, ribut mas. Korpis. Kocak juga dia punya korpis. Belum tahu gua tipe grass. Tapi damage-nya nggak sakit sih guys. Let's go. Oke, naik level. Flashing gua tetap naik level lagi. Gitu dong, kombi naik level 7. Dah, kok tetap pakai sih? Lah, gak bisa lewat, cok. Oh, ini harus pakai tombol ginian, guys. Kalau mau jalan. Ribet ya, berarti nggak usah diambil gak sih? Sumpah demi apapun susah banget. Udah bang, ntar gue terlalu OP. Aduh. Boleh lah di rollout. What the fuck? Tetetet. Aduh, situ ada lagi guys. Oh my god. Kalau ini sih gue males lawannya ya. Alah. Tai, baru ketemu lagi.
Bahaya guys. Kali-kali 4 dong. Sorry ya bang, gua lah gak bisa lewat cok. What the fuck? Come on me. Air mancur guys. Anjay, kelemper. Sini bang. Dia lagi, dia lagi. Fletching. Let's go. Tenene, musik asik juga. Teng. Roll out. Sial di growl. Oh dia belum ada gas, belum ada pack ya? Sakit pasti. Sini keluarin. 120 bro, lumayan. Sial Pokemon satu doang cok. Sini ayo ribut. Ada trainer, bantai aja. PG sama di kanto ya. Satu doang ya Pokemonnya. Cir, tebal juga dia. Gue udah die bro. Teteret teteret. Agak ribet ya jalan pakai ini ya, gue liat-liat. Mau lewat mana guys? Tapi kita lawan semua dulu ya. Ih lucu. Burmi. Tipe grass nih guys. Bug grass ya. Nggak cukup sekali ya dibunuhnya. Udah 3 lagi. Potion anjir. Awal-awal nih potion anjing. Makin sakit kalau roll out guys, setiap turnnya. Lead seat boleh buat main sebel. Gak bakal gue ganti sih guys. TK lah ganti deh. Ambil level 9, let's go. Nggak usah. Burmi apa? Oh dia macam-macam burmi nih gue liat-liat. Pastilah langsung mati, orang ini udah turn ketiga, lebih sakit daripada turn kedua bro. Burmi lagi. Nggak ada nyerahnya nih orang. Pasti langsung mati, udah one hit KO gua.
Walaupun tipe serangga bukan ada ya lah pasti. Barengan nih Bidoof sama Pikachu. Sini mas, kalau mau ribut mas. Jir, Magikarp, Magikarp, Magikarp. Dia belum bisa apa-apa. Tackle udah bisa dia. Ya, splash doang. Rubahin dulu jadi Gyarados, mas. Preschool. Masih balita tuh anak. Duh, ini Kobe semua ya, malas. Poison Barb. Wah, ini digampangin gak sih? Poison Barb tuh yang ini, guys. Yang apa? Yang kalau kita dipukul dia kena poison. Kalau nggak salah ya. Itu hold item jatuhnya. Dia udah digampangin banget, guys. Budeo, bro. Rolot aja. Dia ketahan sama tipe Graces sih. Tapi terima kasih sudah membuang-buang turn. Karena ini akan menjadi semakin sakit ya. Terima kasih sudah menaikkan kombi juga. Satu doang bangke. Ada Pokeball gak sih guys? Wah, di situ ada Pokeball tuh, Cok. Ntar gue juga di sini dulu. Corpus again. Corpus again. Berubahnya kapan ya? Ini Chespin gua 16 kayak sih. Nah, berubah nih. Chespin baru ngomongin. Tet tet teret tet 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 teret tet. Jadi apa? Iya. Quiladin. Nggak mau belajar apa-apa. Nggak mau belajar apa-apa nih. Aduh, nggak bisa lewat mana-mana anjing. Gila, awal-awal udah dapet ether loh, ngeri banget gua. Kan katanya kan mulai X ini dimudahin kan. Wah, situ juga ada guys. Sebenarnya ada yang gampang sih. Ayo mas, ribut mas ini mas. Gila, gak ada nyerahnya ya keluarin Corpus. Nenek. Ganti kayak Crowdon.
Flashing juga berubah gak sih? Flail. Tackle lah ganti kali ya. Lagian juga gua gak pakai juga sih. Flail. Berubah gak sih? Ini berubah level berapa guys? Gila netball. Buat nangkap tipe bug nih bro. Ngong 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 bunyinya gitu-gitu anjir. Kalau pakai analog jadi pakai ini coy. Siapa ini? Calvel BB. Kalau main Pokemon Voyage Veteran. Ke live guys. How, how are you and Colin getting along? Return. Paling kalau dipakai-pakai buat si ini aja si siapa? Buat si Bidoof. Anjay, Lumiose. Oh ini gue jalan. Anjir gede banget guys kotanya guys. Oh itu. Ih ada anjing ini loh di sini. Ini apa guys? Anjir nge-lag loh. Ini gue curiga, ngapa gue duduk? Anjir keren banget ya. Mirip-mirip Black nih. Iya tapi gue mau heal dulu bang. No. Nih tempat heal kan? Gue belum nge-save guys, taruh save dulu. Ayo bang, masuk bang. Gak sopan banget sih pakai gituan. Di lantai 3 guys. Keren juga ya, udah modern di sini ya. Katanya ini ngikutin Paris guys. Anjay ketemu Profesor Tampan ini. Prancis banget guys lagu. 29.
It was going to be the child of a veteran trainer I know. Nyampe juga dia. Ah, seriously? Yes. Sini maju, Profesor. Dengar ada apa, guys? Sycamore. Boljuk, guys. Gue mau lead seat bisa gak ya? Ah, nggak bisa ya, guys. Tuh, nggak bisa kan ya? Tapi kenapa kemarin bisa ya? Soal sesama tipe grass gak bisa, guys. Di growl gua. Malas ganti gua, guys. Gua ada die. Level 10. Apa yang diganti, guys? TLWP lah. Let's go. Kombi level 11, let's go. Charmander. Aduh, gua nggak ada tipe. Tetep deh. Gua masih ada ini kan. Please langsung mati. Ini tipe ini ya. Tipe starter Gen 1. Tuh, Squirtle. Gak usah deh. Masih sisa roll out. Gak efektif tapi saya udah sakit. Udah turun ke 5 ya ini. Apa keempat, guys? Anjay, menang, bro. Anjir, dikasih, bro. Wow. Wow. Gua nggak ada tipe air ya. Tapi nanti jadi ini ya. Kebanyakan flying, guys. Mending tipe air gak sih? Tipe air dah. Iya, tipe air dah. Gue bawa dia nih. Gak usah. Megastone. Tapi harus berubah dulu ya. Pokoknya she will probably see Pokemon with many ways of living and meet people with many ways of thinking. First, accept the way of living and thinking that sometimes conflict with your own. And think about what's really important. This will truly broaden your horizon. So Mega Evolution will definitely set me apart from other trainer. Ya.
Gua nggak mau sih, Mas, complete Pokédex. Dah, cabut ah. Cekit lantai 2 dulu gak sih? Ada apa di sini, guys? Hah? Ini ngapain Pokemon terbang-terbang ini? Udah nggak ada apa-apa, guys. Cabut aja. Lumiose, lagunya asik juga, guys. Lah, nggak asing tuh gua. Na, 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 na. Berpisah nih. Cafe Soleil Neighbor. Wah, ngajakin kencan kah? Banyak kafe, guys. Anjir, luas banget, guys. Ini dulu habis berantem.